Ebihandiko kurwa mu ofisi ya mukuru w'ebyamagara nibyoreka ko mwaka oguhwire abana babishiki bari kurenga 10 batwekirwe binjo mbatwekirwe naba bari kutura mu kampu kurwa mu mwaka gw'2019 mwezi gwa mwenda obwenyanja ya Mwitazi Jeboga ekeyera makagari kurenga omutwaro gumwe mutu waneho enyanza katunyaga itaka lyaitu yanyaga amaizi ganyaga itaka lyaitu ate naito twayikumira hano na amaizi gatuka hano baitu genda kuira samaki mu nyanzo tukogera rutaro itero rozoro mwana wetu bamwise kafuire baitu ate ni sala gendeza bagamwe mutu waneho aga amaizi gatatuendeleza gatayita kaliye baitu bantu bamukama abana babantu bakwekwa bakoreki abantu kumuru amateka kuongeka kakoma president wetu tumwezengereza tumukoma kurungu mbatu bia na banza nagamba twaili itaka tokeri itaka amagombora gari mu Kamuga butunga amabwera muri na Kanara Town Council niyo myanya yateganisibwe kigwerezeki kandi kahenderero hamero mizi banyuma y'ikigwereze kubaho abantu bakirukangira mu kampu ya Kamuga Rwangara yo kubanza nane ya kabiri rwenyana hamwe na nezindi kuyenku 2019 abantu batwira mu kampe zo mu mbere tari kwisa kisinisa kandi kiri kushasha no kugira ngo abana babisho ihiro kubure cyo kurya oburaro burungi nebijwaro nibagaruka bahamba babatweka kandi babura kubarebera acenje nagaburu mwicwabira ryo mucyacenje Kaimenda ati twachanga bazana twabuza fada abantu mucace namubi nebakorera mezenda zirigire twasheka uriyo yasheka because bakaba ryo mucace ko kaba Kaimenda buri na mukazi wabira ryo muri ejo cyaca Stella Maris bahungira mizi Akaimenda ati babahuza mutungo hereza murarebera abashako murabo mbizi buki nabashaka batakubareba kuwe bushesha bazanyanja kurunde byo kora ati ko twaheze kusheka twa joke twajyangwa ebikukore bibe kugenda turebereze bitabo tukuzakutuyamba reka turonde project erazo mu community kureba ngo twakore ebizibu ebiri kushasha abantu Butuku Toroko district kandi ne Gombora ya Kanara twine enkole tale nungi yo kusweza abana bacyane bato kandi nico kimu nikigendera hamu no kusanga ngo abana batakahikire myaka ne batwara enda ne baruka masomero kandi ne batalibana kandi na muno mwana w'ubwisiki ahikire ubwire na lemwa kuyambwa kandi na lemwa kutera utambo Ebihandiko kurwa mu ofisi ya mukuru w'ebyamagara nibyoreka ko mwaka oguhwire abana 155 batekirwe 22 bonka nibo bazariro mu marwaro aha omwishusho hari umutotsi cyagaro RDC ubwo turiyo mu office center yitwarabaho twashangamo abana babiri umwe akatwekirwishe undi akatwekirwe anko wege bakaba byatubetokeya okunywa marwa aha kunywa abantu bashaba kunywa mizi abantu mu Rwanda ati ko kureba ngo aha ro ba mama boka waza kureba ko muri yo mushomero ko kaya kwitaba rwo community waza baronda hatubara bari mu Rwanda abaturani begekera inshonge zona akuturo mwijura no munsisire zibari kuturamo mukora hota batatu haile itaka buri muntu arore ngo aikarire na makagi mama wanjye kakuruka tena mukampo webagyo rundiki ukara hano katunga cyangwa kurara hano yiwe wenda rino gamba na mbere ko baliza hano umuntu bazaye bigambo bya magenda manye byaki bazaye bigambo bya Yesu yiwe reka msahelo ngene kutwara wa aitaka ugendo roho kwa kintu kinakuri yao Enshonga zo kutweka abana abazigemeseriza ba Faith for Family Health abanyadini n'abanyishengero kugeraho ikiganiro okutema empendo kw'abantu aba bakuherwa Jackie, let us write a letter this week to the Speaker of Parliament. It is acceptable. It is in order. Ngwembere kusangira hano tekarurwanga it's subhuman. Then tutandikiraho. Nani nsaba member of Parliament wale hano. The Prime Minister is my friend. Tugende hamu. Dinyenda tugende hamu. Nyomweta akiki. I can even call her. Tugende hamu tweke mu office following up presidential pledge of resettling these people. Advocacy yange with to Ministry Government RDC. When the government want to explain what they need land, they are congested. That is my advocacy. Please give them land.
if animals can sleep well in the game park here, you degazette some part of the game reserve. I want to know to Kara. That is the advocacy we're making on their behalf. Yeah? Game reserve go to Mono. Why should these people be suffocated here in this camp? Beatrice Rwakimaro mwishengero wa Ruhamo muri Ntungamo kandi rya akakiko k'ebyamagaro mu ishengero araganise kuratiriza enshongezo mu ishengero 3 FHI na MP ebyo n'ebintu bibiri bikuru kandi MP orukushitama akakiko k'ebyamagaro nturaganisa kukora na commissioner w'Itoria owa Maternal and Child Health Services na nabashango bona mwareba abo pani manya Dr. Mugayinaza kuje mu kachiko kanje aresere budget itoba kachiko ka health nito tukusharamu muri nyo muntu wayirikira kunu mukashaba ngo karuguto ni health center 4 Bajikore district hospital. I am with you. Makuru agasha kwa Jonathan Singwire.